Ejo bundi mu gitondo saa 9 z'ijoro umunyamakuru witwa Mutesi Scovia ukorera mama rwa Gasabo afashe imodoka avuye i Kigali aragenda, yumvaga ko agiye kwinjira muri Kongo acibunagana, birumvikana ko ari guca muri Uganda, agaca bunagana then akagenda agahura na M23. Yumvaga ko umuntu witwa General Sultan Makenga ari bumusange ubunagana cyangwa hafi aho ngaho. Ntabwo arazi neza ko agiye gukora urugendo rw'amasaha 3 ari maske, apfutse akantu cyangwa se ari mu modoka yijimye itareba imbere, udashobora kubona umuntu utwaye, udashobora kubona ku ruhande aho uri kunyura gutyo. Urugendo rukoze aragenda asanga Sultan Makenga. Sultan Makenga benshi bavugaga ko ari umuntu warashwe, abandi bati ararwaye agiye gupfa. Sultan Makenga ariko akaba ari umuntu wari warafunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse akaba ari umuntu ugize ategura abasirikare bashaka gutera igisirikare cy'u Rwanda nyuma yuko bari bamaze guta muri yombi umuntu witwa Laurent Nkunda. Ariko ibintu bisa naho bitaje kumuhira. Sultan Makenga tubona ubu ngubu mbere ye mu bantu bagiye bakurira imitwe ishaka kuharanira uburenganzira bw'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda harimo Laurent Nkunda. Laurent Nkunda yarwanye igisirikare cya Kongo ariko aza guhungira mu Rwanda, u Rwanda rumuta muri yombi, ndetse umugore we wari uri mu hotel Bauba i Nyamirambo aza kuvuga ko basaba leta y'u Rwanda ikamurekurira umugabo kugira ngo azageza gusura abana, ariko ibintu bitakozwe, ndetse Kongo nayiza kumusaba, u Rwanda ntabwo rwamutanze. Nyuma ya Laurent Nkunda nanone undi muntu wari uri nanone nka Sultan Makenga, abose bagiye babana ni Ntaganda nawe yaje gutsindwa, atsindwa n'igisirikare cya Kongo, nawe ahungira mu Rwanda. Ariko guhungira mu Rwanda abona ko ibyo byaboye kuri Laurent Nkunda bashobora kumuta muri yombi, abona nibyo nawe bishobora kumubaho, ahita yijyana muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Kacyiru, ndetse bahita bamujyana mu rukiko irahaye. Benshi baribaza ngo ese kuki Sultan Makenga nk'umuntu wavuga ko akuriye igisirikare cya M23 abaho mu buzima bw'ibanga rikomeye cyane? Ese kubera iki yatinye ko umunyamakuru nka Scovia waruvuye mu Rwanda atamenya ahantu ari mu by'ukuri? Ese Sultan Makenga kuki atinya ingabo z'u Rwanda cyangwa igisirikare cy'u Rwanda cyangwa u Rwanda muri rusange? Benshi ntabwo baramenya isura nyayo y'umuntu bita Sultan Makenga, ndetse n'ukuri kutavugwa kuri hagati ye n'u Rwanda. Ariko nanone nibyo abantu badashyira hanze cyangwa se ngo bamenye kuri General Sultan Makenga ubu ngubu uyoboye umutwe wa M23. Nibyo naguteguriye byose mbikuzana muri kiganiro mu mateka karishye muri episode ya 9 cyangwa se ya 10, ntago mbyibuka neza, twebwe turakora gusa. Reka tubehere byose mu ntango. Wadau, amateka y'umugabo ni maremare cyane. Nibavuga umuntu w'intambara, nibavuga umuntu w'isasu, nibavuga umuntu wabaye harwana, uzumve General Sultan Makenga. Amaze imyaka myinshi cyane irenze iyo wowe uri kundeba, ndetse nanjye tumaze kwisi, we ayimaza arwana. Acigatiye Kalashnikov, acigatiye AK-47, acigatiye history, yumva amajwi yumva gusara rusasu. Ubwo yigeze gutanga ikiganiro aravuga ngo ubuzima bwe muri make ni intambara. Umuntu nakubwira gutyo bro, uzumve ko umuntu arenze. Ubuzima bwe muri make ni intambara. Sultan Makenga benshi ntabwo bajye bamusobanukirwa, bitewe n'iki? Bitewe nuko abantu batajya bamenya, mbese nta nubwo akunda kugaragara cyane mu itangazamakuru. Mpamvu ikiganiro umuntu amukozeho nk'iya interview Scovia yagiye kumuha yarebwe cyane, kuko abantu ntabwo bamuhiruka kera cyane, ntabwo ajya kuna kugaragara mu itangazamakuru. Hari igihe cyabaye
ngira ngo M23 ihamagara press conference Bunagana, abantu bari biteze kubona Sultan Makenga, bose baba babonye president wa M23 yari hari ba Bertrand, abantu bose, ariko ntabwo yizabona General Sultan Makenga. You know why? Ubuzima bwe ni intambara. Yaravuze ngo ntabwo ajya agenda ibibingwa amagambo y'abapoliticiye kuvuga ngo ahagarare ku gatuti avuga amagambo ya politique. No, we avugisha umunwa w'imbunda. Uwo niwe Sultan Makenga. Uyu mugabo afite story ndende cyane, story ndende navuze ngo uyu munsi muri episode ya 10 cyangwa se ya 9 sinibuka neza, ngomba kubabwira ati kuri General Sultan Makenga byinshi mutari mutigeze mumenyaho. Bro, uyu mugabo ararenze, ni mugabo urenze. Uzumve General Sultan Makenga, uzumve General Sultan Makenga. Amateka ye atangira ku munsi Yesu yavukiyeho. Yavukiye umunsi umwe na Yesu ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 kubemera ivuka rya Yesu. Icyo gihe bari kuri Noheli muri 73. Yesu yaravutse mu muvure w'inka. Sultan Makenga nawe imasisi ubwo yari maravuka n'umye Masisi, ariko akuriye mu gace bita Bwito muri Kongo. Aha ibwito ni muri Rucuru, ariko akaba muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se mu ntara y'Amajyaruguru mu gihugu cya Kongo. Yakuze ari umuntu wihebeye cyane. Urumva yarabonaga ukuntu abanyarwanda bimeze n'iki mbese ibibazo bya Kongo byo yenda umuntu azabivamo kugira ngo bari abantu bavuga mu Kinyarwanda abatotezwe n'iki ibyo ngibyo yenda ibyagiye biba byo umuntu azabigarukaho mu nkuru. Ariko uyu mugabo ntabwo yigeze agira amahirwe yo kujya ku ishuri ngo yige amenye indimi, ameneke byanyine abo umuntu uzindimi. Akari umuntu wakuze atavuga menshi ariko umunyamahano ukora ibikorwa gusa. Noneho yakuze nyine nk'abandi bana n'iki ubwo ingabo za FPR Inkotanyi cyangwa se umutwe wa RPA wari umutwe wa gisirikare wa FPR Inkotanyi wateguraga kugaba igitero ku Rwanda kugira ngo bahoze igihugu cy'u Rwanda muri 90. Hari abantu bavuye muri Kongo, hari agace k'abantu bavuye muri Kongo baje gufasha RPA kugira ngo kuri ubutegetsi bwari buri gutegura genocide, bwashyize no mu bikorwa genocide. Byabaye ngombwa ko General Sultan Makenga nawaza muri abo bantu yiga kuri ku ngabo za RPA barwana intambara ndetse baranetsinda. Aba n'umuntu watanze umusanzu ukomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda kugira ngo zibohore igihugu cy'u Rwanda. Amaze kugera mu Rwanda bamaze gutsinda intambara baje kumwambika ipeti rya sergeant. Noneho muri intambara ya Kongo, muziki intambara za Kongo zagiye ziba yo muri 1998 kugera muri 2002. Uyu mugabo yaje kuba mu team imwe igomba kujya ku Rwanda. Icyo gihe benshi mwibuka ikiswe Operation Kitona cyangwa se Operation Kitona. Ni operation ngira ngo yigwa no mashuri yiga iby'intambara mu mashuri ya za gisirikare bagiye biga intambara. Kitona yari yobowe na General James Kabarebe, ungu ni retired General James Kabarebe. Muri iyo ngiyo umuntu witwa General Sultan Makenga nawe yararimo. Impamvu bamujyanye, uyu mugabo yari umuhanga cyane, bamwemeraga cyane mu bintu byo gutega mbushi. Impamvu Sultan Makenga yari umuntu cyane wari ibintu byo kuvuga ngo gutega mbushi kugira gute, no muntu wahaga agaciro, no kuvuga ngo hari cyo kuvuga ngo ngewe nta kintu nkomba. Yari umuntu udatinya kuvuga ngo hari ahantu hari umwanzi hari iki. Yari umuntu agomba washobora kujya kurwana ahantu hose, ariko akaba ari umuhanga cyane mu bintu byo gutega mbushi. So mubo General James Kabarebe ya selectinze bagomba kujyana muri operation, yaravuze ati umugabo ntabwo namusiga, ngomba kujyana Sultan Makenga. Sultan Makenga yagiye ku murongo w'imbere ndetse ashyirwa muri batayo yitwaga Nguruma. Iyo batayo yitwaga Nguruma nyine nawe yaragiye kurwana muri Kitona, ariko especially wamushyira muri Katanga. Hari yakora ibitendo bro, yakora ibitendo, ingabo za Kongo ziramwirahira. Icyo gihe hari ingabo za ngirango za Malawi, hari ingabo za Angola, hari ibihugu byinshi byiteranije bije gufasha umuntu witwa Kabila Pen. Niho habaye nyine iyo operation ya Kitona. Ibyo ngibyo operation ya Kitona mwese murahizi, ntabwo ari ngiye kubabwira. Nazanye General Sultan Makenga. Hari ibyo nza kugenda ndenga kugira ngo tuze kugera kuri point ya General Sultan Makenga, impamvu uyu munsi abayeho mu bwihisho, impamvu uyu munsi ariho ubu ngubu, impamvu uyu munsi ameze uko ameze uyu munsi. Sultan
Sultani Makenga ariko mbere yaho muri 1997 n'ubundi usiko hari hagiye habaho Kongo ya mbere na Kongo ya kabiri. Na Kongo ya mbere nk'umuntu wari uzi gutega mbushi ntabwo bari kumusiga, ariko noneho uko binjiraga muri Kongo bagiye kurwana, we ntabwo yashakaga kongera kugaruka mu Rwanda. Yashakaga ngo ahita akomerezaho avuga ati nanjye twarabafashe yenda tumubohora u Rwanda, nanjye ndi umukongo, reka mbohora igihugu cyacu. Ariko icyo gihe ibintu bitari biri muri gahunda y'u Rwanda ko kanya, nk'umuntu ari umugabo z'u Rwanda kuvuga ati no ugomba gutaha, we yanga gutaha. Icyo gihe yaje gufatwa, atabwa muri yombi, arafungwa kubera ibintu byo gusuzugura n'iki. Ndetse no mu 2004 yaje gutabwa muri yombi. Yatawe muri yombi inshuro nyinshi, hari abasirikare bagenzi bagiye babitangaza. Yagiye atabwa muri yombi kubera gushaka kwigomeka cyangwa se kutumva amategeko y'igisirikare cy'u Rwanda icyo gihe bagenderagaho, akumva ko ari umuntu ari Kongo, akumva ko ari umuntu ugize gute. Icyo gihe ngo yagiye atabwa muri yombi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uwo ni General Sultani Makenga. Ariko aba bagabo, hari uwitwa General Sultani Makenga n'umuntu witwa Bosco Ntaganda. Abangabo babaga mu ngabo z'u Rwanda, ariko bakaba mu ngabo z'u Rwanda bakongera bakajya kuba mu nyeshyamba zishaka gukora mbese ibintu nk'ibyo ngibyo bahoraga muri Isabelle. Noneho bigeze muri 2005 yaje kujya mu mutwe wa RCD Goma. RCD Goma nayo muzi uko yaje kujya muri RCD Goma. Muri RCD Goma ngira ngo yaje guhabwa ipeti rya majoro, ayibamo aba muri RCD Goma ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndetse agakunda cyane kuba yarakunda kwibera mu gace ka Rutsuru, niho yakundaga kuba yibera ari muri RCD Goma. Noneho igihe SNDP yashingwaga ya Rurankunda atangiye kwegeranya abasirikare n'iki abantu bagomba kumwiyungaho, umuntu witwa General Sultani Makenga yabaye umuntu wa mbere kwiyunga kuri Rurankunda muri SNDP. Ndetse aza no gukora cyane, atsindira icyizere cy'umuntu witwa Rurankunda, amugira umuntu umwe wo hafi yiwe muri 2007. Mu mwaka wa 2007 SNDP, inyeshyamba zari za SNDP zaje kwihuza, zaje kujya muri FARDC mu gisirikare cya Kongo. Icyo gihe ndetse ahita ahabwa ubuyobozi, ashingwa batayo bitaga Bravo. Nawe kuko ari umuntu nyine waje, urumva ari umuntu uri hejuru muri SNDP, umuntu wari wizewe na Rurankunda washinze SNDP. Biba ngombwa ko bagiye muri FARDC hari imyanya bagenda bagabana cyangwa se bahabwa. Sultani Makenga ahita umuyobozi wa batayo bitaga Bravo aho ngaho yari muri 2007. Shingwa batayo bitaga Bravo mu mwaka waje gukurikiraho, I think muri 2008 haje kuba isanganya, ngira ngo abantu bagera muri 105 barapfa mu gace ka Buramba. Icyo gihe bivugwa ko nubwo Sultani Makenga atagiye kuri field kuri tele ngo yicira abantu, ariko niwe watanze command ngo abo bantu bicwe mu buryo bw'agashinyaguro, abandi bafatwe ku ngufu. Icyo gihe icyasha cyose n'amakosa yise ajya kuri Sultani Makenga. Bivuga ko ari we watanze command kugira ngo abo bantu bicwe nabi mu buryo bubabaje. Ndetse ibinyamakuru birandika, abantu benshi barasakuza, kugira ngo mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu, bose baravuga. Ariko Rurankunda nk'umuntu wari umuyobozi wiwe atangira kuzajya avuga ko ibyo bintu Sultani Makenga ntabyo azi, atangira nyine kujya muri side ye. Ndetse biza kurangira bamwe bafashe ko bitari byo n'iki, ariko abandi bumva ko ari byo. Ndetse ari nabyo wavuga ngo byashyize icyasha ku izina rya General Makenga muri iyi miryango mpuzamahanga za UN zande ibyo byose. Makenga ibyo ngibyo bimaze kuba, yaje gushyirwa mu mutwe agomba kurwanya inyeshyamba za FDLR zasize zikoze jenoside mu Rwanda. Bamushyira ko agomba kujya kurwana nazo muri Masisi ndetse no muri Walikale. Ndetse arabikora, ariko nyuma yaho aza kuvanwa aho ngaho, ahabwa ahandi yagomba kujya gukora. Aho nta handi yagomba kujya mu majyepfo ya muri Sud Kivu kujya kuba umuyobozi wa gisirikare. Urumva ku buzima bwe bwose n'igisirikare. Umuntu wavuga ngo yari umushuti we witwaga Ntaganda, yarashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi mu 2006 n'urukiko mpanabyaha rwa ICC kubera ibyaha by'intambara birimo gufata ku ngufu, birimo kwica abasivili, ibintu nk'ibyo. Ntaganda we profile ye irarenze bro. Bakubwira ko ari umuntu wicaga mu buryo byoroshye. Kwica umuntu umvaga ari ibintu byoroshye. Ni umuntu wakoze ibyaha birenze by'inyoko muntu. Ntaganda rero yaje gusa n'uwigaragambya wamutkuza gucikamo kabiri SNDP. Noneho ngira ngo muri 2009 nibwo wa mutwe waje n'ubundi
gusa nushaka kwiyomora kuri waje gusa nushaka kwiyomora kuri FARDC, ariko bajya mu mitsi n'ubundi, ari nabwo Laurent Nkunda yaje guhungira mu Rwanda. Icyo gihe hari navuga ngo operation yari yakozwe n'u Rwanda na Uganda, Rwanda na Congo kugira ngo babahashye uwo mutwe, ndetse Laurent Nkunda aza gukora ikosa ahungira mu Rwanda, ariko u Rwanda rwamutaye muri yombi ruramufunga. Umugore we yaje kujya kuba muri hotel Baoba iri herereye Nyamirambo, amaze kuyibamo abantu bagendaga bamusura, abanyamakuru, akavuga ati rwose nge ndashaka ko umugabo wanjye u Rwanda rwamurekura akaza gasura abana, kubera ko abana baramukumbuye n'iki, ariko ibyo ngibyo yenda ngo bitaje gukorwa nkuko amakuru agenda bivuga. Aha, ntabwo ndi kuri Laurent Nkunda, ndi kuri Sultan Makenga. Icyo gihe bamaze gufata Laurent Nkunda nk'umuntu wari warizewe na General Sultan Makenga. Sultan Makenga yaje kuvuga ngo akore operation kugira ngo atere u Rwanda, ariko abohoze umuntu witwa Laurent Nkunda. Ibintu bitaje kumukundira, abona ko mbese bidahari, mbese iyo gahunda ntayihari, bitanakunda, arabireka. Muri 2011 n'ubundi bari bagisa naho SNDP kiri gukorana na FARDC, ariko bisa naho n'ubundi mbese ari akazuyazi. Ntaganda yaje kureba Sultan Makenga, aramubwira ati rero ndashaka ko twakorana, twagira gute. Later baza kujya muri M23 muri 2012 mu kwezi kwa gatanu, nibwo Sultan Makenga yinjiye muri M23. M23 ibyo byo murabizi ko ari umutwe washinzwe kubera nyine ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu yego muri 2009. ibyo uko yashinzwe ibyo byasingira ngo mwese murabizi. Muri 2012 nibwo Makenga yinjiyemo, ahita nahabwa ipeti rya general. Kwa ipeti rya general yaje no kugirwa umuyobozi wa M23, ariko hari umuntu witwa Sumambike yitwaga Godwe, nawe yaje kujyamo ahabwa nawe generali. Ubwo nyuma yuko ngira ngo Ntaganda yaramaze gufatwa gutyo nawe agahunga kaza mu Rwanda, bagatenjera muri ambassade, uko yafashwe nabyo murabo, uko yizanye nawe nabyo murabizi. Makenga amaze guhabwa generali, n'uwo Bodwe ahabwa generali, ariko noneho bamuhakungiriza General Sultan Makenga. Makenga agirwa umuyobozi, noneho uwo Bodwe nawe agirwa umuyobozi, ariko ntabwo yacana guhakana umuntu witwa Sultan Makenga. Muri 2013 nibwo umutwe witwaga FIB wari ugizwe n'abatanzania, abanyatanzania ngira ngo n'abandi bantu baje gukubita M23, barayirukana ivigoma, witwa Sultan Makenga ahungira muri Uganda n'abandi. Hari amakuru yaje gutangazwa n'ikinyamakuru L'Avenir cyo muri Congo, avuga ko umuntu witwa Sultan Makenga yarashwe, ndetse hari n'abatekerezaga ko yapfuye. Icyakora wari umuvugizi wa M23 icyo gihe witwaga Kabasha Amane, yaje gutangaza ko Sultan Makenga ndetse ngo yari yagiye ngo muri iyo minsi ubwo bavugaga nyine ngo yarashwe, ngo atarashwe, atanga ikimenyetso ko umunyamakuru wa Reuters bahuriye na Sultan Makenga ngo mu munsi wo wahariwe umwana, abona ko Sultan Makenga icyo gihe yarameze neza. Hari amakuru yagiye atangazwa n'ibinyamakuru byo muri Congo bikavuga ko Sultan Makenga apfuye, arwaye, agize gute, ariko abo bose bamubanjirije, yaba Laurent Nkunda yaba Ntaganda, bose umwe yarafashwe arafungwa n'u Rwanda, undi aca mu Rwanda yiripotinga muri nuza muri ambassade ya Amerika iri mu Rwanda, nawe yenda yatekereje ko ashobora gufatwa agafungirwa mu Rwanda, we yenda ati no ntago mbishaka, yiripotinga kuri ambassade, ndetse benshi banavuga ko ngo yajya aca bibaza ukuntu yaciye akava yahose akamanuka za Rubavu akagera muri ambassade. Benshi bakavuga bati ese Sultan Makenga nashaka kuvuga ati yenda ibintu bya politiki nta wabimenya, hari uburyo u Rwanda ushaka kongera gukopera cyangwa se ushaka kugirana cooperation na Congo, mu gihe Congo Kisekedi nko bakavuga kuko u Rwanda ikibazo cyonyine rufite no kuvuga ngo FDLR. Kisekedi akavuga ati ngewe ndashaka ko FDLR nyibaha burundu.
Sultani Makenga nawe akavuga ati se ndamutse ngize gute niba yenda u Rwanda rumvuga neza uyu munsi ntabwo rushobora guhita rufasha Kongo ahubwo nanjye bakanzana. Benshi bagiye batekereza ko bati niyo mpamvu nta muntu n'umwe yizera, cyane ko umunyamakuru witwa Scovia abantu benshi hari abamutinya uretse ko ari umunyamakuru usanzwe, ariko hari abantu bamutinya maneko n'iki. Niyo mpamvu umuntu wese azi aho Sultani Makenga aba hazwi n'abantu bake cyane, bake n'abantu mbarwa bazi ahantu Sultani Makenga ari. Sultani Makenga ntabwo afashwa n'u Rwanda nk'uko yabivuze, ni umuntu ushaka kugira ngo abakongo bavuga ikinyarwanda buri uburenganzira bwabo, impunzi z'abakongo zitahe zibona igihugu, nicyo kintu ari kurwanira. Ariko nta muntu n'umwe yizera, yaba u Rwanda yaba Kongo, nta muntu n'umwe yizera, kubera ko areba ibyabaye kuri bagenzi be ba mbere. Umwe arafunze n'uyu munsi, undi yari ripotinze. Byose byagendaga biba kubera ko Kongo bwa mbere kuri Rurankunda u Rwanda ni operation yafatanije u Rwanda na Kongo, batsinda Rurankunda amera nk'ubunze azingahungiye ahantu yenda barizoze kumusapotinga, ariko asanga u Rwanda iyo gahunda nabo bafite batamuta muri yombi. Ntaganda nawe yahunze kubera ko yarasumbirijwe n'ingabo, nawe ari reporting. Kuri Makenga nawe ashobora gutekereza ko ari ibyo, ariyo mpamvu abayeho mu buzima busa n'ubwibanga. Ahantu hose hari abanyamakuru cyangwa se abantu bose bashaka kumenya mbese ahantu hari abantu benshi, yaba mu press conference n'iki abari kimya ntabwo ashobora kuboneka, abayicecekeye n'iki. Ubwo nibwo buzima bw'ibanga bwa Sultani Makenga. Abafite ubwoba ko Kongo ishobora kumufata ndetse n'u Rwanda rushobora kumufata anyhow, kubera ko avuga ngo politiki heburiya n'umukino. Uyu munsi nta mwanzi uhoraho wa politiki ndetse nta n'inshuti ihoraho ya politiki. Ashobora kuvuga ati Kisekedi uyu munsi ashobora kuba inshuti na His Excellency Paul Kagame, ugasanga bakoze operation yo kugira nanjye nkagenda nk'uko bagenzi banjye bagiye. Niyo mpamvu iteka ryose ahora abari vigila kuvuga ngo umuntu we nta muntu ushaka uwo ari we wese amenye ahantu. Mu rugendo Scovia yakoze yarayikejwe n'abasirikare benshi, ndetse ahantu yageze yagiye kubona gusa abona aricaye, nuko ari ibintu atavuga yenda akagira gute, ariko yagiye kubona gusa abona bamugejeje ahantu baricara aganira na Sultani Makenga. Kuva aho ngaho bamushyize mu modoka ibirahure byijimye, utabona umuntu ugutwaye, utabona inyuma, utabona imbere, utabona ku ruhande, imodoka ihumurije gutya. Niko Sultani Makenga n'ubuzima bayimo, kubera ko yarazi ngo nta muntu n'umwe nizeye, umunyamakuru wari wese. Cyakora abanyamakuru mpuzamahanga bo hari igihe uzajya ubona bakora imiganiro, kubera ko bari abo hari ukuntu baba bari aba professionnel. Mwagiye mubona nka za Al Jazeera zagera gukoresha ikiganiro umuntu witwa Osama bin Laden akakimukoresha, kandi bavuga ati yenda kubera ko abanyamakuru baba bafite tubyemera bara professionnel kuturenza kuturenza. Kandi ntabwo n'urugero umunyamakuru wa Kongo aje kureba Sultani Makenga agakorana ikiganiro, yataha ubutasi bwa Kongo ukamubwira ati noneho turashaka kutujyana aho wamubonye, yabyanga se? Ntabwo yabyanga. Ariko bariya bo abanyamakuru bari international, ba Reuters, ba CNN bande, usanga ubuzima bwabo yani usanga uko babaho ntabwo ngo retira muda ngo ndino amakuru ntayanjye, kandi bakabyubaha babaha itangazamakuru. No mu Rwanda ntekereza ko ariko tumeze natwe twubaha itangazamakuru kurenza abandi bantu bose. So Sultani Makenga n'ubwo buzima bwe, ngo buzima barimo, ariko benshi bamufatiye iby'ibyo hagati rwose. Uyu ni mugabo uzaha uburenganzira abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari gutotezwa n'ubutegetsi bwa Kisekedi. We yaravuze ngo ubura abategetsi bafashe intwaro kubera ibintu bitatu, ngira ngo muri 2017 nabwo yaragerageje ariko biranga, ahubwo bahitamo gufata intwaro kubera ibintu bitatu ngiye kukubwira. Icya mbere no kubera ko Kongo yari irimo guha ikaze cyangwa se gufasha abantu basize bakoze jenoside mu Rwanda, n'uyu munsi baracyakora. N'icya kabiri nta burenganzira bavuga ikinyarwanda bahabwaga, n'impunzi ziracyari nyine ziracyari impunzi. Icya gatatu no kubera ko ubutegetsi bubi bwa Kongo n'uyu munsi bugihari. So Makenga nibyo avuga, nizo mpamvu eshatu bubuye intwaro barafashe muri 2017 biranga, ariko ejo bundi barongera bagaruka, kandi none ngo ntabwo bazigera basubira inyuma. Uko basubiye inyuma muri bo bavuga ko basubiye inyuma muri 2013, ariko bavuga ko ariko bahara bavuga ngo baratsinzwe, abandi bati yari yarashwe ibintu nk'ibyo. Hari nabavuze ko yari mu bitaro muri Uganda, babyagiye bivuga uburyo bwinshi, ariko ntabwo yize araswa nkuko byagiye bitangazwa. Ahubwo bo basubiye inyuma bizera ko yenda ibintu biza kugenda neza, ariko baza gusanga n'umutwe bakinwe
na Kongo. Hari ikiganiro nakoranye n'umunyamakuru ndetse naje kugikorera voice over, reka nkibashyiriramo mwumve uko we yavugaga ngo ubuzima bwe bwose ni intambara, nuko mbese uko yabaye msikrechi u Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Jeshi ya serikali tunaimaliza imekufa, hawana tena nguvu ya kupigana, ndio raia sasa naye atatia haki zake mbele. Ni ikiganiro gisa n'icyarikoroshe cyane, abantu benshi bari bategereje nyuma yo gufata Bunagana ndetse no kuvugwa cyane. General Sultan Makenga yaganiriye n'itangazamakuru, aho umunyamakuru yamubajije ibibazo ariko akaza kubyandika mu kinyamakuru cye. Yamubajije ibibazo bigiye bitandukanye, birimo iby'u Rwanda, birimo ibye nawe ubwe, umuryango we ndetse n'ibindi byose. Muri ibi bibazo hari amabanga menshi yagiye ahishura abantu benshi batari barigeze bamenya. Uyu munyamakuru yatangiye amubaza ati, ese ko umaze imyaka myinshi urwana kandi bisa naho wiyemeje kurwana gusa, niki ushaka kugeraho? Ese wizera rwose amahoro nk'uko ubivuga? Sultan Makenga ati, mbere ya byose ugomba kumenya ko nizera amahoro, niyo mpamvu muri 2013 nakuye ingabo zanjye Goma. Ariko amahoro ntabwo ari impano uhabwa ku isahani ya feza, ni ikintu ugomba kwigomwa byinshi, harimo n'ubuzima bwawe kugira ngo ubigereho, urinde kandi urwanire ikiguzi icyo ari cyo cyose. Njye narwanye muri iriya myaka yose kuko dushaka amahoro n'amahoro ku baturage bacu ndetse n'igihugu cyacu. Ariko niba tudashobora kugera ku ntego zacu binyuze mu bunzi, twitegure kurwana kugeza ku muntu wa nyuma. Intambara yanjye irwanya akarengane kazanywe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bwahindutse intebe y'ibihugu by'iburengerazuba bitegeka uko igihugu gikwiye gucungwa. Ninjiye muri urugamba hashize imyaka isaga 32, ubwo nari umuhungu muto cyane. Mfite imyaka 17 nabanje kurwanya ingoma ya Habyarimana mu Rwanda. Uyu mugabo yashaka kwica abatutsi bose. Nari umunyamuryango wa Rwanda Patriotic Front. Ninjiye mu ishyirahamwe muri 90 muri Uganda kubera ko ntakundaga ubutegetsi bwa Habyarimana kimwe n'ubutegetsi bwa Mobutu. Umunyamakuru yahise yongera amubaza ati, ikibazo byagenze bite nyuma y'intambara mu Rwanda? Makenga ati, intambara irangiye mu Rwanda nahisemo kurwanira igihugu cyanjye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nimukiye mu Rwanda njya mu Burundi, kandi niho nahuriye na Mzee Laurent Desire Kabila. Njye na Mzee twasangiye intego imwe yo kubohora Kongo, ubuyobozi bubi, ruswa bya Mobutu bwari bumaze gusenya igihugu. Nibwo muri 1996 twatagizaga urugamba rwo kubohora Kongo hamwe na Mzee Laurent Desire Kabila. Muri kiriya gihe twese abanyekongo barwaniye intego imwe, ariko igihe twatsindaga intambara twiswe abanyamurenge, itsinda ry'abatutsi batumvira. Twahamagariwe abanyamahanga n'umugabo umwe twari dushyigikiye, hanyuma dusabwa gusubira mu Rwanda aho twari turi. Ibi byarambabaje cyane. Navukiye muri Kongo, hurira muri Kongo, nyuma njya muri Uganda, njya mu gisirikare kugira ngo ndwanye ubutegetsi bw'u Rwanda bwashaka gukuraho abatutsi bose. Nari nizeye ko umunsi umwe natwe dushobora gutangiza urugamba rwo kubohoza igihugu cyacu. Kongo, uhereye ku buyobozi bwa kinyamaswa bwa Mobutu, ufasha umuntu kuba perezida ukoresheje imbunda, ariko iyo we bamuteye abo wa mbere mu bahohotewe. Mzee Kabila we yari umunyapolitiki mu gihe njyewe nari umusirikare, kandi ururimi nzi n'urw'imbunda gusa. Inzu yanjye yabaye mu gihuru, irwanya akarengane n'ubutegetsi bubi muri ako karere. Kubw'ibyo rero iyo umunyapolitiki ashaka gukina nanjye politiki, igisubizo cyanjye ntikizaba podium ya politiki, ahubwo ni ingunguru y'imbunda, kuko niyo nzira yanjye yo guharanira uburenganzira bwanjye. Nizera ko impamvu turwanirira zumvikana kandi ziboneye, zirimo kuzana amahoro, ubumwe, imiyoborere myiza, ndetse n'abanyekongo bose bamaze imyaka ari impunzi, harimo n'ababyeyi banjye basubira mu gihugu cyabo. Gusa nyuma ntabwo naje gukomeza kwemeranya na Mzee Laurent Desire Kabila. Nuko nyuma njye n'abagenzi banjye twiyemeza kurwanya ubutegetsi bwe, maze ubwo yaramaze kuduhemukira, twashinze ishyaka ryitwa Kongre y'Igihugu ishinzwe kurengera abaturage, CNDP. Twarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa igihe Kabila yicwaga n'umurinzi we, umuhungu we. Yarigaruriye ubutegetsi, ariko ikibabaje nuko yanagize imitekerereze imwe yo kutubona nk'abanyamahanga ngo ndetse duteze ibibazo kandi turi abanyarwanda. Ariko nawe akibagirwa ko nawe akomoka muri Tanzania, kandi hari n'abanyekongo benshi bashidikanyaga ku bwenegihugu bwe. Hanyuma nyuma yo kurwana imyaka mike habaye amasezerano y'amahoro twasinyanye i Nairobi muri Kenya. Amasezerano yafite ibintu bimwe na bimwe biyashamikiyeho, harimo igihe cyo kuyashyira mu bikorwa. Bamwe muri twe twinjiye mu ngabo za Kongo zononekaye cyane, zidakora neza kandi zidafite imyitwarire myiza. Ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC
twumvikanye ko impunzi zose z'abanyekongo harimo n'ababyeyi bacu zigomba kwemererwa gutaha no gutura mu mahoro. Twemeranijwe ko imiterere y'akazi mu ngabo igomba kunozwa. Twumvikanye ko guverinoma igomba kurwanya ruswa guhera mu nzego zo hejuru, hakabaho guhangana na ruswa nto. Twumvikanye ko imiyoborere myiza igomba gushyirwaho n'ibindi byinshi bisabwa. Igihe twibutsaga ubutegetsi bwa Kinshasa ku byerekeye kubahiriza ibyo bintu, twabaye abanzi ba leta. Rero ejo bundi igihe twibutsaga ubutegetsi bwa Kinshasa ku byerekeye kubahiriza ibyo bintu biri mu masezerano kandi twagiye dusinya 2012, 2019, 2020 n'ibindi biganiro twagiye dukora. Ejo bundi rero ubwo twibutsaga ubutegetsi bwa Kinshasa ku byerekeye kubahiriza ibyo bintu, twabaye abanzi ba leta. Ikibazo gikomeye na Perezida Antoine Tshisekedi nuko adashaka kubwizwa ukuri. Iyo umubwiye ukuri uba umwanzi. Namubwiye ko nta ngabo afite. Ibi narabimubwiye, tujya tunaganira kuri telefone. Ikintu afite n'itsinda ry'abantu biyita abasirikare ariko badafite morale, indero n'amahugurwa. Tekereza igihugu gifite abasirikare barenga 150, wongeyeho izindi ngabo z'amahoro 17,000 za MONUSCO, ariko tugashobora gufata Bunagana igihe cyose dushakiye. Turashaka Kongo yunze ubumwe, amahoro kandi ihamye. Turashaka ko impunzi zose z'abanyekongo zagaruka, kandi turashaka ko amashyaka yose agira uruhare muri Kongo yemererwa kuganira no kumenya ejo hazaza h'igihugu cyacu. Umuryango w'Abibumbye na Afurika ntushobora kutubwira uko tugomba kuyobora igihugu cyacu. Dukeneye Kongo nshya ifite ingabo z'igihugu kandi ziyemeje, zishyuwe neza, zatojwe neza kandi zifite gahunda nziza izarinda igihugu cyacu. Ese waruzi ko ku butegetsi bwa Kabila, yaba papa we ndetse n'umuhungu we, Kongo yabyaye imitwe myinshi y'inyeshyamba yakoze mu gihe cya Mobutu? Waruzi ko ingabo nini z'umuryango w'Abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro ku isi ziri muri Kongo, ariko nanone iracyakurikiranwa kandi ikagenzurwa n'ingabo za leta? Umutwe w'inyeshyamba w'abahutu FDLR n'abandi bafashe ku ngufu abagore n'abana kandi bica ndetse ntagire n'amategeko yo kubahana. Umunyamakuru yahise yongera amubaza ati, erega ikibazo nawe uraregwa gukoresha abana b'abasirikare mbere yo gufata Goma. Igisubizo cyawe muri ibyo ngibyo ni ikihe? Ntabwo nkoresha abana nk'abasirikare. Ni gute abana bashobora gutsinda ingabo z'abantu 20,000? Iyo ni propaganda mpuzamahanga yakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo harimo Human Rights Watch, FDLR n'abandi bagamije kurwanya urugamba rwacu. Twafashe Bunagana kandi nta bana barwanaga ku ruhande rwacu. Nyuma y'iminsi mike dufashe Bunagana, numvise ibirego bidafite ishingiro ku basirikare b'abana, kandi ibyo ngibyo no muri 2013 na 2019 ibyo byose byaravugwaga. Ariko nta muntu n'umwe werekanye ko abo bana bivugwa ko binjijwe muri M23 wasuye ibirindiro byacu. Aho tugeze ubu ngubu niho imyitozo yacu ituganisha. Wigeze ubona umusirikare w'umwana hano? Ndumiwe n'ukuntu abagabo bize cyane kandi bakomeye ku isi yose bashukwa no kugaburirwa ibinyoma. Abamamaza kwamamaza babanje kuvuga ko twafashijwe n'abasirikare b'u Rwanda, ariko nta muntu watanze ibimenyetso. Nyuma y'iminsi mike noneho bari kuvuga ko twafashijwe na Uganda. Bazanye ibirego bidafite ishingiro by'abasirikare b'abana. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwashoboye kubeshya umuryango mpuzamahanga koko? Ndahamagarira amahanga gushyiraho itsinda ryigenga ry'iperereza ryigenga, rigomba kuba ririmo abanyafurika bizewe, gukora iperereza kuri ibi birego aho gushingira kuri propaganda ya Kinshasa. Umunyamakuru yahise yongera amubaza ati, ese ubundi ingabo zawe zingana iki? Ubundi ni zingahe? Zimeze zite? Ubundi nyagunga Kongo mbere na mbere nahunganye n'abasirikare 250, ariko kubw'inkunga duhabwa n'abantu barambiwe ibiyobozi bwa Kinshasa budashyira mu bikorwa ibintu bwabo bo bishyireho umukono. Ubu mfite brigade zirenga 15 hamwe n'abarwanyi 1000. Twashyizeho ibirindiro hano. Imbaraga zacu n'ubwitange, kwigomwa, guhana hamwe n'abantu badutera inkunga mu mirwano yacu. Mu myaka yose maze ndwana namenye ko atari ingabo z'ingirakamaro, ahubwo ari indero, imyitozo, ubwitange ndetse cyane cyane n'ubuyobozi bwiza. Niba ingabo ifite akamaro, none ingabo z'igihugu cya Kongo ntizigomba guhangana n'imyaka yose. Bafite abasirikare barenga 150 bashyigikiwe na MONUSCO. Umunyamakuru ati, ariko umuryango mpuzamahanga wemera ko ishyigikiwe n'u Rwanda ndetse na Uganda igice, kandi wibuke ko Amerika yavuze ko u Rwanda rwinje ku butaka bwa Kongo. Ubwo si wowe rwari ruje gufasha? Buri icyaha cyanjye gikomeye ni ukugira amateka yo kubohoza u Rwanda ndi kumwe na Rwanda Patriotic Front. Icya kabiri, nkaba umututsi. Kubera iyo mpamvu nabaye intego yo kuba suje y'u Rwanda. Ntabwo nize cyane, ariko ndashobora kukwizeza ko ikitwa itsinda ry'impuguke z'umuryango w'Abibumbye zakoze iperereza ku mirwano yabereye muri Kongo mu myaka yatambutse. Barabogamye. Icyo gihe babikoze kugira ngo banezeze ababohereje, aho gushaka ukuri kwa nyako kugira ngo n'ibibazo biri muri Kongo bikemuke.
ukuri nuko nagiye mbona inkunga ikomeye y'ingabo z'igihugu cya Kongo ndetse n'abayobozi bamwe mu bayobozi ba Kinshasa batanyuzwe n'uburyo ibintu byagenze ku butegetsi bwa Perezida Kabila ndetse n'ukuntu Kisekedi arenze ingohe. Ibyo twumvikanye, iyo guverinoma ya Kinshasa iguze intwaro nshya, nanjye mbona umugabane wabyo binyuze mu biganiro byanjye bwite mu basirikare b'igihugu cya Kongo. Urubanza rwa General Hamisi ni agace gato cyane gashobora kukwereka ibyo ngibyo. Hari ibirenze ibyo. Ingabo za Kongo zirya ruswa cyane, zifite intege nke. Reka isuga yibonere ibimenyetso by'ibyo twagiye tuvuga, uretse guhamagara kuri telefone gusa n'ubuhamya bwatanzwe n'abashaka gukomeza guhembwa bakavuga ibyo bashebuje bashaka. Ntabwo mvuga n'abantu cyangwa inshuti se, ndabikora. Uyu munsi ndimo kuvugana na Perezida Kisekedi, ariko bivuze ko adushyigikiye se? Baza abarwanyi banjye, ndi umuntu uzi intambara ya gerira kandi witeguye kurwana n'umuntu ari we wese. Abibwira ko natewe inkunga mu Rwanda cyangwa Uganda bafite gahunda yabo yo gutwara itandukanye cyane n'impamvu zanjye muri uru rugamba. Dushyigikiye kandi n'abanyekongo dusangiye imyizerere n'intego. Abanyekongo bararushye, bashaka amahoro, ituze n'ubuzima bwiza. Reba ku butaka bw'igihinga muri Goma, urebe hano Ibunagana, kuki aka gace katashobora guhinduka agace k'ubuhinzi bwa Afurika? Ariko hamwe n'ibikorwa remezo byangiritse, abaturage bo muri kara gace bakomeje kugwa mu mutego w'ubukene. Abantu bavuga ubutunzi bunini bwa Kongo, cyane cyane amabuye y'agaciro n'ibiti, ariko mu by'ukuri baribeshya kuko abaturage ba Kongo n'abakene cyane. Ntabwo bafasha abanyekongo kuvuga ko igihugu cyabo ari cyo gikize cyane ku isi, mu gihe mu by'ukuri badafite imihanda, ibitaro, amashuri kandi bafite ubuzima bubi. Uboneye ubwabo uburyo dushyigikiwe n'abaturage benshi bo muri aka karere. Bitandukanye na raporo mpuzamahanga ko twatatanye cyangwa twahungabanije abaturage. Tuzengurutswe n'abaturage inzira zose. Wabonye bamwe mu bantu twatangiye kubwira ngo bakomeze ibikorwa byabo nk'uko bisanzwe. Abasikare bacu barasabana n'abaturage kandi bashyigikiwe n'abaturage kuko abaturage barambiwe imitegekere ya Kinshasa. Umunyamakuru yahise yongera amubaza ati, ese ushobora kumbwira muri make amateka yawe nk'umurwanyi? Njyewe navuze ku 25 Ukuboza muri 73 i Masisi. Mvukira muri Kongo, ariko nakuriye mu karere ka Rutshuru, nkomoka mu bwoko bwa Mugogwe bwo mu bwoko bw'Abatutsi. Nagaritse amashuri yanjye maze mfata umwanzuro kujya muri Uganda, aho nakoreye imyitozo ya gisirikare amezi 6 mbere yo kwinjira muri Rwanda Patriotic Front mu Kwakira muri 90. Igihe nakoraga mu gisirikare cy'u Rwanda, nazamutse ku ntera ya Serija n'umuyobozi wungirije wa platoon. Nyuma y'intambara yo mu Rwanda, nagiye mu Burundi, aho nahuriye na Laurent Desire Kabila. Twemeje kurwanira hamwe maze kubona ibyifuzo bikomeye n'abakuru banjye mu ngabo z'u Rwanda. Narwanye na battalion ya Nguruma iyobowe n'ingabo z'u Rwanda ziyobowe na James Kabarebe. Nkuko nabivuze kare, tumaze kwirukana Mobutu, Muze Kabila yarahindutse, atangira kuturwanya avuga ko abanyamahanga bose barwanya intambara natwe turimo bagomba kuva mu gihugu kuko tutari abanyekongo. Twaratandukanye maze dufata umwanzuro ko ntaho tujya kuko Kongo yari iwacu kandi n'ubu iracyahari, twiteguye gupfa. Muri make, ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, kandi ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha amahoro n'umuhamagaro w'umuryango mpuzamahanga. Niyo mpamvu twasenyanye amasezerano y'amahoro yabereye i Nairobi. Umunyamakuru yahise yongera amubaza ati, ese ufite umuryango? Wumva umeze ute kuba kure y'umuryango wawe nka papa? Ababyeyi banjye bamaze imyaka myinshi ari impunzi. Nashatse muri 2009 kandi nahawe umugisha n'abana 2. Mbere y'ibyo nari mfite umwana w'umukobwa, ubu afite imyaka agera muri 18. Ntabwo ntuye hamwe n'umuryango wanjye hano, ariko turi kumwe mu mutima. Ndarwana kugira ngo umunsi umwe bazajye ejo hazaza heza muri iki gihugu. Biragoye, birakomeye, urebye ko abana banjye ari bato, baba bakeneye kumbona. Ubushize nabonye umuryango wanjye hashize amezi 7. Nubwo ndi kuvugana n'umugore wanjye, sinigeze mbona ababyeyi banjye mu myaka isaga 20 ishize, kandi birababaje cyane. Ariko kubera ko iyi ariyo nzira nahisemo kunyuramo, nshakisha Kongo y'amahoro ituje kandi itera imbere, niteguye kwigomwa byose. Umunyamakuru yahise amubaza ati, biravugwa ko bamwe muri mwe bashinze imitwe y'inyeshyamba kugira ngo babone amafaranga muri guverinoma ya Kinshasa. Ese byaba ari byo koko? Hariho abafite irari ry'ubutunzi kandi bafite ubushake bwo kugurwa, ariko ntabwo natangiye uru rugamba kugira ngo ngere ku butunzi. Yaba nashakaga ubutunzi, nari kubona miliyoni y'amadolari kwa Perezida Joseph Kabila, ariko narabyanze icyo gihe. Yampaye miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika, iyongeraho amazu 2 muri Goma na Kisangani. Kisekedi nawe yampaye byinshi ntakubwira, ariko narabyanze kuko atari yo mpamvu narwanye imyaka irenga 30. Umunyamakuru yahise yongera amubaza ati, ese kuko uvugana na Perezida Felix Antoine Kisekedi? Birumvikana, ni ukuri rwose. Ushobora guhamagara Perezida nonaha ukumva ko tunavugana. Twanakundaga kuvugana,
ariko mu minsi yashize ntabwo yantelefoniye kandi nanjye naracecetse. Niba nshaka kuvugana nawe ni ikibazo cy'amasegonda gusa, ariko ikibazo nuko adashaka ukuri. Ashaka bamubwira ibyo akunda, ntabwo ashaka kubahiriza amasezerano yacu. Ijambo rya nyuma nakubwira ni amahoro. Ndashaka amahoro, ubwoko bwanjye bwifuza amahoro. Nta muntu wavukiye kurwana kugeza ku munsi we wa nyuma ku isi, ariko abantu bahatirwa n'ibintu bitandukanye kugira ngo batangire kurwana. Ntabwo nkwiye kubonwa nk'umugabo udashaka amahoro. Mfite umutima, umuryango n'abantu nitaho, ariko nk'uko nabivuze kare, n'ibiganiro by'amahoro bya Nairobi binaniwe, inzira imwe dufite ni ukurwana kugeza ku musirikare wa nyuma. Kandi rega twafashe Bunagana n'ahandi hose dushobora kuhafata. Ahangaha tugiye kuhagenzura neza, abaturage bature mu mahoro, tubarinde bitandukanye n'uko ingabo za leta zabikoraga. Uwo nguwo niwe nshaka kufata wese ya 12 kwa Kavaringa bacanganyikiwe. Kofamu ndabasirinde ndabashe barafu ndabasirinde kara gasozi kabereye aho ugeze nako konde kugendera imbere y'abasamu bengwa hasi na tengeneza ya kivuguto kilo papa unaona chini kwa mashariki urenze iranzu y'ibati y'umweru, hari indi y'umweru tena hasi hagati y'ibitari bibiri. Aho ngo ntiyaduye sarunze mukubitongo confirm. Ari gukongo bakaturi kumureba. Kilo papa nipata? Haya niho ayo kavanya kajori tiza shaka kuzikurura kubituria sasa mukubituria. Bravo Sierra nani na usirili yeye apite kama kushoto kwa mashariki pale. Ndio sema kwa kupitia wote. Hapo kabisa wazoe vizuri sana. Ngoja nakusoma. Usirili ndio unanipata? Aha. Hala kwa mashariki wasenga kulia confirm. Bakugoma aho ngaho. Adiko nakimbia. Akora mingi sana confirm hiyo. Aika bravo msimpatie muda. Alikuwa starata. Watu harakisha bwana, asimpatie muda. Watu apite kulia na kushoto. Nataka sasa kari kama mashariki kwa mfano hiyo. Usinge patembea vizuri mumwache, lakini harakisha kabisa, harakisha mauke ndani. Kariji wazabuke bati basinga Kawembe agapininge. Najua hageraga mu masasu peke yake. Ubugirwa shize. Nani kio papa iranzi tukura ile nyumba nyekundu hiyo upige pale confirm hiyo kaomba pige pale nakuja na kuna kabje baka ndio ni wapo na hana mstari ani tena wewe
Bora aliruka na usini na amekimbia. Akatata ametupa pale. Alirute wese. Wese aragiye. Amepata mtoa kuni kabisa. Eti bravo na wanyiza kwa Joti Papa. Kwa Joti Papa na hakuna jamaa mpita pale. Ilianza tukura kwa mashariki confirm yo kwa mashariki. Aonga ni ho bari kukabaringa karoli tizi boss ni ho bari. Mupinga pale kabisa. Adame kimbia confirm kilo Papa mumpige pale. Bangi meisha. Hapa tembea vizuri. Wote wanakimbia sasa na usirindia watege confirm hii watege. Wajaoni ngoko kabisa ngoko daftari raso. Watu watembee vizuri lakini wasimpatie muda. Sitaki tena leo karibu tena. Hapo shera mike bado kama nipata. Msipatie hadi muda confirm hiyo. Sicha kutali leo jinga hafi. Domo kilo. Ndio buri. Watu wa Ferdel tawala wanosa wadiba singe ndogo azui muda. Bawasirimi ya wao hutunga kamarayo mazuwa. Yule pale kanwa cha confirm. Uongo niwe nshaka kufata wese ya 12 kwa Kavaringa bachanganyikiwe. Confirm utawasirimi kamwe. Ndabasiri ndabasha barafu. Dawson. Kara gasozi kabere aho ugeze na konde kugendera. Imbere ya confirm. Dengo arasi. Natengeneza ya kivuguto. Kilo Papa. Unaona chini kwa mashariki urenze ranzu y'ibati y'umweru hari ndi y'umweru tena hasi hagati y'ibitari bibiri. Aho ngo ntiyaduye sarunze mukubitongo confirm. Ari gukongo bakaturi kumureba. Kilo Papa anipata? Haya ni wao kafanya karoli tiza shaka kuzikurura kubituria sasa mukubituria. Urukwa sawa ninde? Sirindia kwa chini wanda dela shari. Ndio hasi. Kilo 9 ihute. Kajari sakuba mse. Mbere yawe bari guhaguruka bari kwiruka. Konde kubakoramo. Hakorwa sawa ninde? Di. Uyu ninde kwa sirano? Mwacha gisirikali ninde? Nda maye oda. Hakosa sike banyombe zote. Humva kabisa. Do.
iziroti twasinywana na turutse munsi Akabya bayiki. ndikoroka hejuru ari basinga kwa kingi wanu kwa kingi Ya, reka rero twifurize M23 insinzi kandi koko bazayigeraho bitewe nuko uyu munsi bari gusya batanzitse ingabo z'u Burundi barazitesheje deadly, ingabo za Kongo barazitesheje deadly, ingabo za SADC barazitesheje deadly. Mbese aba bagabo bafite icyo buriya umuntu arwanira ukuri bro aratsinda. Ngo ni umuntu witwa ni umuvugizi wa M23 ayavuga ngo intambara ijana insinzi ijana, ibitera ijana insinzi ijana. M23 ngira ngishikiwe n'abantu benshi, abantu bakunda M23 ni benshi ku isi bavuga ati M23 oye. Reka rero mbashimire, amazina yanjye ni Chris Kame. Iyi ni episode ya 9 cyangwa ya 10 ntabwo mbyibuka neza ncuri mu mateka akarishye twasizemo kuzajya tubagezaho hano kuri Kame TV, hano kuri Kame Official. Ciao. Ibiganiro byacu nakagaruka mushobora kuzagenda mubisangiza abandi, muka like, share na comment kugira ngo tukomeze tugire umuryango wagutse. Ubwo tugiye kubasaba 32 ntabwo ari abantu bakeya. Turashimira urugendo twatangiranye guhera ku subscriber wa mbere kugera ku 32 ntabwo ari urugendo rworoshye. Ndabashimiye cyane.